clear tu te in zawa in chibai vekule tunlai chu kumsum thum pathuma upa Bhopal Katara Hills sa cheng tuisha sharmai thina in internet alo ane khop mai lo request po in omnwal to boka chu wangin tun chum chu lawyer nupui tuisha sharmai thina chungchang kha kan soi ve thunganga atop thlagin milonga ithak sakle cheu donya beauty pageant winner content creator le actress nivebok tuisha sharmai le apasal lawyer Samart Singh da chu dating app pakhat achanga in she chavin chian angin bulan trana ataka te in muin anuwa anin ngai zong chhauta a ti chuan kumsang ni somni panga December tha khan anin nei ta ni anin nei ni tela chu India pitam takte du thu sam ani nge yang le music ring takin an play ya tuate po mai an hlim fm veka an lama an nuya music an play renga zombik po omlavin mi hausa achanga mirithei thlangin an tel veka Maunu ber tuishai po ahlim lea anui deu reng mai ni mase atan shi omna bul in channa tur chia ani ti reng ashelo engthirin nge lo muakla ashe heklo tuisha sharma chu apasal nen anhlim dun viau emoti lain apasal nei achanga thlanga nu leka me ni so pani khan apasal nen anruma athi a arwang mama saber tu te apasala chung te soidan chuan mani Intihlum in oklumani anti anin chung CCTV a po in chunga changa in hnuai lama tuishai ruang an zon thalai mu tura oma hi internet lama aron viral bokani atira chuan mau pakhat pasal aneya changa thlanga hnu leka Intihlum angin thu athang masa a tuisha sharma chuma ani nun nala anga soilar ani a mase anuwa Intihlum nilavin thah zawk ani rin thei turin akal zui ta zel thita tuishai chung te chuanin thutam tak anon soi to a an fanu in adam laya message kal langa amo na te chung kwa in anti chindan a soi na chat sepo anon phau chuak to boka a viral bokani tuisha sharmai pa nafni di sharma soidan chuan tuishai tanu pa chu Vietnam lama honeymoon mang turan ni a mase tuishai chuan in flight hun tur alo en swal pala flight an nang man talawa apasal thinrim chuan airport a midang omve chup lain avin vaka anam deu sok bokani atia atira chuan anin neina borak vela wangin ala chaw ve dewanga athin cheve deu ani anringa chutiang thil chu athlen zui po anring to lem lo mase abul internet tur chau zok alo ni rengsi ti in tuishai pa chuan asoi thinrim na awanga mi mulaya nupui te vin vak she lo nam deu sok khanin sign chalo tak mai alo lan tir zoka mase an enliam kha apoita ni tuishai pasal zedik taklan chhuana zok alo ni rengsi a mase chutiang zong chuan tuishai laka po voi khat ma alo la om ngai bik lova chu wangin tuishai po in mak ati a mase ama thil ti swal pal ma sakti ani wangin apom jam tamaya a enliam tamaya ni tuishai pa soizel dan chuan chuta chang chuan engkim mai chu rin lo dan ni hlirin akal chhozela a chalam zongin engma thleng zui thei to lo ka fanu ber athi to nuwa po apasala nu ina chanchin duklo tak takin thu asoi rangmaya mi mai zana pakhat ma an nei lova kan fanu tharau zana an lan tir ei lobok do thu mangin athi to nuwa po ti hian an lati mol phau chun zom ta zel chu ani hi ati ani tuishai chung te lam chuan an fanu thina apasal an dem deuh bera anin ne nuwa indoor lama indang tur angkhan a intiama mase a intiam na angin engma thil a thleng zui lova an han in nei fel ta chenga chutiang reng chuan thil engma thleng le box si lo tin tuishai chu aven him tat tur thule a chung te laka po a thawang a hautlat chin thu ti a shila mase dod vekani anti tin amak pa Samart Singh anu giri bala sing po asoi tela giri bala sing he judge lo ni vereng to chin retire to ani nge a mase tuisha sharmai pa chuan nulem tak angin aron soi biang nel om lo tak angin soya vin lut chin ti muk chin midang thunwai da avek tum angin aron soya kum tam tak judge lo ni ve to a chu wangin an na thona muna changa a zelak chhot ani anring maya an enliam mai mase in chung lama an fanunun ti shom tu ani ang ti rengan shelawani punavni di sharma soidan phechuan giri bala sing chu kan chunga anelom ngai lo shima dictator ang mai na om china nu in la enga move tak mani inda lian mani inda sangfal taksi ani a an fanu thina po amo phurtu te zinga mi ani anring thlatani
achan chu an fanu thi to nuwa po giri bala sing chuan hantor puina lam ai ma in amau thita chanchin chelam bang zong hlirin ron soya ronga bol ngai lo kapang par tui min pek sak ngai lo drugs ati chin ti angzong te pon ron soya ni tin marijuana ti chin ang te pon ron soi hial bok tin audio record viral pakhata po giri bala sing chuan an maunu past relationship angai zong hlui te chungchang vela lo ngai event via wani ome chutianga soina audio record ngai thlak tur te po alo viral tel bokani एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा कर giri bala sing eroin aphathunga amau chu atidu dangai lo shimshima aril ruhliam tur zongin akho sangai lo boka do thu mangin achungchang a thedar lo boka amau thi na afihlim thu asoi tin tuishai chung te lam bok chuanin an fanu loi na te chung kwa chuan mo thuam chom chungchang vel mangin an fanu chu an lo tur chin ani oma ril rupik ngoi ngoi nan lo siam chin an ti a chutiang chungchang vel tuisha in anu bula asoi chhona text message te po an lada charenga screenshot te po an post bokani tuishai chon anu bula chuan nu katang tlat to te alo ti china anu le pa te chu ama shoi homai turin alo ngen fo china aloi na te chung kwa chuan an abuse chin thu a soibok mase a pasal nei na ala rewak bok sir lova ala in adjust thiam lo wang mai mai ani te an ringa chu wangin twar sham turin an lo ti ve china an lo shoi ho ngai lem lovani mase punafni di sharma te chung kwa chuanin an fanu thu soi te chu ngai thak liam mai mai chi alo ni ho lo maya rin ai da in alo serious ti an sha thiam chona chu an mak pa te chung lamin thuam chom hau tak an phut nuwa po a company ya tuishai share nei ve te chu a pasal minga da tura an han ti tak a changchia khanani masi an lo pom sak talo punavni di chuanin heti hian soya tunang laya amile khathiam mi pa ngai intive chin chuan an nupui te emo an mo te hne na thuam chom hau tak phutin an nor lui to ngai lavania masi hemi te chung kwa hi chuanin ka company ka fanu share ve po an minga da turin minron tingam hiala masi thil om ang lo lutukani wangin ka hnial ta ni atiani tinan mak pa chuanin an fanu nupuya ane ma zong te kha chuanin an chung kwa po ape chachin le a an fanu ina om lo po ina tlo fau china masi an hanin nei fel ta chenga abiak po abe chapei to lova an wabiak po in achang du to ngai lovani an ti a an fanu po pasal ane nuwa mu thei khopina danglam chaka mei chelim thei tak phur chin tak kha a mela hlim mel mu tur om to ngai lova a pasal nei nuwa a unau pa nupui nei nia a kalve po in hlim mel apului sham ti an shethiamani ti chuan me ni som pani khan tuisha chuanin apa akola a pasala chungten an ti dan zo zai chu shi om ati to thu a soinon le a tuishai nu le pa te poin an fanu chu shwai ho an tum fel ve ta kan lo shwayang che an ti a mase chu tiang vel an soi lai tak chuan tuishai pasal chongri an shetel ve ta a kol chu a in off mak bokani a hnuwa an thu shat le masak ber chu tuishai sharma an fanu thi thu chu anita ni makvedeu mai chu tuishai thi ni hianin a thi ma darkari lote a hianin salon lama akal lai te po mu tura oma beauty salon apan te po mu tura oma parlor apan veni engtin nge man intihlum turin parlor te avapan kherang ni kha chu makvedewani man intihlum tak ani chuan salon na wa inti moi vel khan enge omzia omang kha mitam tak zona ani a salon akal ti kha chiang mai si a video te po a viral ani tuishai unaw pa chuan a unaw nu ta na puina ko sak ma saber tu te chu a mona om a pasala chungtel ni lovin ke mani dai kan ni ati a tuishai nun na chantum ni om taka cctv zona cpr an han ti live po in giri balai sing chu muang chang taka amau thi chonga let an boy pi hut po en e lovin aroma alu san maklai video mutur aom bokani. The first call that was made to the police was made by us, not them. And they claimed that they were in a hurry trying to save her. The video that has resurfaced clearly shows Girbala Singh moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs, had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary. She had all the access and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home. Why did she not make that call?
Tuisha Sharmai cousin may pakhat po in. Aunaw nu chu an tha ani lova mani Intihlum ani tak chuan tingerang takapuin na an kausak zawk lo. Tinge CCTV zona care nuk phayin CPR anti ni ati a lem ati viavani. Including her husband, went there. I would not call him husband. I would call him the culprit. He went upstairs and he is dragging the body and purposely giving her CPR on the right in front of the CCTV so that people can see, oh, such a loving dear husband I am. I'm giving CPR to my wife, and the CPR looks bogus. It doesn't even look like a CPR. Tuisha Sharma thi nuwa apasal chu mu zui tur omlavin abaw makmaya chu chuan rin hlel atizwal khop mai. Tuisha Sharma thi nuwa apasal chu police den thu zo fi adu an neya ma se zo tur po in mu turalo om reng reng lo mai ni alaw bibaw makmaya. Police te po inan zong na sa a om na siya le police te na om na report hay te chuan sing khat an don tur thu te an chua a sing khat atangin sing thuma an san nge. Tuisha Sharma thi achangani som nuwa apasal samar sing po Jabalpura an muta a press how po inan dim lo khom mai. News vela chuan police te na in surrender angin an chua chuaya ma se Bhopal Police Commissioner Sanjay Kumar chuan a in surrender lo man ani zo kani kan man zo kani aron ti ve mak. Thu an zot fi a ma se a chang chadu lo. Lawyer ani boka police ti handil vel dan tur chu a she khopang le thil ti swal tu alo di tak tak ani phei chuan police te po muan dan tur le an hna ti sod lo dan tur chu a she khopang le police ten an soi dan chuan Samart Singh chuan zona reng reng a chang chadu lova a chan ve chhun te la a fia tok thin lo hle an ti a. Samart Singh anu Giri Bala Singh po amwal phau hle a judge ni in mi za ron alo ni ve to thin ma se midangin an mu phak lo chung kolama in chung khur lama rin angalo ni hau lo te po ni ma anale. He kesa hian soi to angin rin lelber chu Tuisha Sharma pasala chung tilam le a pasal ti an ni a CBI kota case da ani to boka engtin tak to pangmo. Tuisha thina hian a pasala chung tilam hianin rin hlel lo vya ma se Tuisha Sharma nu le pa te han chung tilam pangpo hian deman lo ve thawa a chan chu atira changdai to inan fanu in shi om ati thu te har satna ato te a pasala chung te dan abuse chin thu te tin thuam chong chung chang vela an nor luina sa chin thu te a shil veka nu katang laklo ati na message te po an mani zokin an phau chua kani kha tin shwai ho turin an mani kha angen jing hle ma se shwai ho talo chuanin in adjust thiam turin le twa sham tur khan an lo ti chin zok thil tam tak kha an en liam zela atopa shwai ho an tum ve ni takin ti khan an fanu chu a thile ta si a ani po anin chir vya wangle. India ram chunga hetyang thili athleng jing to hle a mi in ngai an neyang ti te po lo om zok mani nupui te mani maute chia lo ang mai lo treat te mani nupui te mani maute lo ti du da te mau thom choma wanga buai na te mau thom chom mangchang kaya mani nupui mani maute lo nor lui chiam chi te an tam ma thina athleng zui de uzel le ngal tin chu tiang bokin mani fanu te torna zong shat pui veka chung komwal phau hlo awanga mani fanu te tor tir top awanga thina thleng zui an thi to nuwa ti khan tuar le hle siang te an tam to ani chu wangin internet user te chuan ti hian an soya mani fanu te ruang in lama lo hole donson ai chuan mani fanu te pasal chen to nungdama in lama lo ho lo donson le chu ala chafe zok an ti ni an soi dik viau bok tin hemi chungchanga hian hemi khe chungchanga hian ngai to neu the tur thil atam khop mai. Tuisha Sharma kha mani nun nala mani in oklum angin an soita khani a ma se chu tiang alo ni tak tak ni chuan engwangin nge mani nun nala turin beauty salon ava panang engwangin nge asam the ava chei ti rang khang ngai to tham fe ani a tin anu le pa te ka achang asha chak chu kalau shwayang che lo horo ti khani a khami ashat ni takhan engwangin nge anum na kha alak le si ang apa in kalau shwayang che ati nu loka engwangin nge anun na alak le si ang ngai to neu the tur thil atam khop mai ma se an ngai dan bera chuan thuam chom awanga buai na ir chho chan ang khan an ngai ni ole hle tu te in ngai dan le in mu dan te in chu dan te comment section lama in lo soi vele donya ole hle tu te video kala post le tur milongai chan sak le chu donya.